metshameko ba tla ba setlhopha se se leng bontle kwa dikgaisanong tsa World Championships kwa Japan ba gologa monogae. Khaitsere ke ntebogang sebetlela o tla ba go thobisetsa khutlwana sa tsa metshameko fa khaitsere ke o mongwe Patricia Chobonyane a go tolokolela ka puo ya diatla a re tsene. Baeteledipele ba mafatshe a ka tshwara 150 ba kwa toropong ya New York, USA go tsena phutego ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la ditšhaba e e simolotseng gompieno. Phutego e ya bo 92 e tla ka nako e dipalopalo di latlhegetsweng ke tshepo mo lekgotleng la ditšhaba go ka rarabolola dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe gompieno jaaka dintwa, phetogo ya loapi le go diragatsa ka bonya ga maitlamo jalo a ditlhabololo tsa sennelaruri a lekgotla le la ditšhaba. Ha re boela monogae go tlhalotswa fa go ipaakanyetsa go kwala ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tsa monongwaga 2025 go tsamaya ka thelelo fa bua kwa phuthegong ya bobegadikgang kana le bobegadikgang Maabane tona wa lephata la tlamelo ya bana le thuto go tsweng kwa moding mme Nono Kgafela Mokoka a re tshwaragano le bana le seabe ba bangwe ba mo leetong la go ntšhagatsa jalo dikago tse bontsi jwa tsone di swafetseng tsa dikolo go ralala lefatshe leno ka maikelelo jalo a go tokagatsa seemo se baithuti ba tla bong ba nnela ditlhatlhobo mo go tsone. Mojadi Mokibelo wa bega Dithathopo tsa monongwaga tsa dikolo tse di kgolwane tsa JCE le BGCSA di setse di simolotse mme di soletse go wela ka kgwedi ya Ngwanatsele mme go botlhokwa go netefatsa gore diemo tsotlhe tse bana ba kwalelang dithathopo mo go tsone di maleba ebile di ba siametse. For a start, we will be targeting classes or classrooms that will be used for examination and then ultimately roll the program throughout the schools. Mo go yone tiro e re ta simolola ka go ntšhagatsa mantwana a borutelo a ta bong a dirisiwa go kwalela dithathobo mme morago ga se re bo re atolosetsa tiro e go dikolong tsotlhe. Mo nakong eno ya gompieno re hitlhela bontsi jwa dikolo di se mo seemong se se siameng mme se re gwetha gore re baakanye se re le lephata. About being a leader is you can't keep crying, lamenting and weeping for the lost cause. And the best thing to do is to take over the ministry with everything that comes with it. Le kalana le tsamaisang dithathobo la Botswana Examinations Council BEC le tlhalositse hale le malalala tsa go thomisa dithathobo tsa monongwaga di tsamaya ka thelelo go sena tsietso le makgwere ape. There's what we call the pre-inspections, which has been found to be very prevalent, very important, and these are live inspections, not virtual inspections. So the personnel from re le kalana la BEC re malala laotswe go akaretsa go dira ditshekatsheko pele dithathobo di ka simolola. Re le BEC re tswelela ka go etela diofisi tsa rona go ralla dikgaolo tsa lehatshe leno go thodumela le go thomisa gore tsamaiso ya dithathobo e tsamaya ka ga thelelong. Re na le mantwana a sireletsegileng go ka boloka dipampiri tsa dithathobo. But that was not due to our own make. Accordingly, strong rooms should be butler barred and also should have some alarm systems. Go ya ka balekalana la BEC maduo a lekwalo la bosupa a ta arola mo bekeng ya boraro ya kgwedi ya Sedimonthole ha a lekwalo la boraro one a ta arola beke ya bobedi ya Thakole a lekwalo la bothano one a ta tswa ka kgwedi ya Mopito e ya hihi mo ngwageng wa 2026. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motsana wetso jaaka irile ha kitibola kgaso ya dikgang ke bo ke go begela gore tona wa lephata la ofisi ya Gatautona o tsholetse hatsheleno molaetsa o hapegileng tota ka dithulaganyo tsa boipuso jwa monongwaga e ke nako ya gore re tle re utlwe tona Moetimuhasa. Dumelang Batswana betso. Ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya September e hela 30 re khwa sepsire le setšhaba go gakologelwa ka lehatshe la rona. Go tswa mo dingwageng tsa bogologolo re ntse re kgobokana go ta ko gompieno re ntse re tshwaragane le setšhaba. Letsatsi la boipuso ke sekao ebile le kgakololo
ka bogaka ja ba tileng pele ga rona le tshwaragano ye re ne le one re le setšhaba ye re tiseng ga re leng teng gompieno. Le ga se nako ya gore be re ile boikhutsong, ke sone se se supang bokao ja rona le setšhaba, se supa re le setšhaba se re na le kagiso, setšhaba se e leng gore se na le kgatelopele. Mo dingwageng tse dintsi tse ntseng di hetatse, goromente o ntse a tshwaragane le lona le setšhaba go lemoga letsatsi le ka tsela tse di harologanyeng go tsentswe mebino, dikoma le tse di harologaneng. Mme ngwao e re ne ra e tshegetsa re le setšhaba, mme ebile ngwao e ke yone e leng gore e kgone gore e re ise ko e leng gore be re le teng gompieno re dira se ka manontlhotlho. Ka go leba tse e leng gore re lebagane le tsone gompieno tsa dikgwetlho tsa madi le maikarabelo a rona re le setšhaba, go bona gore go na le tiriso e lolameng ya tiriso ya madi a setšhaba, go tla bo go sena madi a tswang ko pusong a tla bong a itebagantse le boipela ga ngwagago. Tshwetso e ga se tshwetso e motho go bo re e tsere, mme ebile ga se tshwetso e leng gore re tsere re itebatsa ko re tswang teng, mme dira ka go lemoga le go tota ko re tswang teng re le setšhaba se ntseng re na le ngwao ya go tota le go baballa se re na le sone. Mme ka go ntse jalo ga rena go kgona gore re nne le boipuso ka thulaganyo e ntse re na le yone re le batswana ba lehatshele. Mme ka jalo re kopa bothe ba e leng gore ba na le boipela ja rona ja boipuso gore ba tshwaragane ko di-VDC, ko di-warding, ko dikgaolwaneng, go thela re leng teng re le batswana gore boipuso ja rona le go ipela ga rona re bo dire gone ka koo, re tshwaragane ka tsela tse di harologanyeng e ka nna tsa phepahatso, ka tsa go bua le bana ba rona re ba bolela ko re tswang teng, go nna le tse e leng gore ke mekgaisano tsa metshameko le tsotlhe tsa ngwao tse re ka di akanyang gore re ipele re le setšhaba sa Botswana. A re supeng ngwao wa rona re le setšhaba gore le ga gare ga dikgwetlho tse di kana-kana tse ga re ka ke ra kgona gore thaelo tsa madi di re paledise gore re ka tshwaragana ra ipela re le batswana. Boipelo ja rona ja ngwagao bo ta o eteletse pele ke lona le setšhaba le lebeletse ko re tswang teng le go lebelela ko re batlang gore re ete re le setšhaba sa lehatshe la Botswana. Ta ke simolole gape ke le tlhalosetse ba gaetsho gore mo tse e leng gore ta se dira ngwagao se di seng ko se dire mo nakong e hitileng se e leng gore ra bolo re ntse re bua ka sone, ta utwana wa lehatshe la Botswana e tla re ka Mmantaga kgwedi eno e sule 20 le bohera bongwe gone mo Botswana Television o tla ba tilega go ta go bua kana go ta go ribolla thulaganyo e leng gore e tla be le gore anong dipuo tse re sa bone go bua ka tsone tse e leng gore re ka re ke indigenous languages ta utwana o tla ba tile go ta go di ribolla gore anong go tsweng gone ho e bereka nna e le gore anong dipuo tse di kgona gore anong di buiwe mo dikgakeng mo radiong le mo televisioneng ya setšhaba. Se se diragala morago ga kitsiso ye tautona a e dirileng ko Mahalape ko phuthegong ya ntlha e neng a e buisa e leng gore o ne a laela ba lephata la broadcasting services gore ba simolole go ntsha dikgang ka dipuo tsa rona tsa mo gae tse di harologaneng. Mme thulaganyo e tla simolola ka sekalaka, ka sekgalagadi, seei le senaro se e leng gore batho ba tlwaetse ka go se bitsa ka gore ke sesarwa. Se supa ha e le gore rona re le puso ya lehatshele re tshwarana le lona re dumela gore tse leng gore ra di dira tse tsa gore puo tsa rona di re tshwaraganye ke tsone tse di tabong di re supa gore tota re bomang. Mme ebile gape re tshwanetse re bue re tlhalose gore kana gore mongwe le mongwe a nne le sebaka sa gore a kgone go bona information ka language e leng gore kana ka puo e leng gore wa dumela mo go yone ke yone tshwanelo e tshwanetseng gore re tshegetse le lehatshe la Botswana. Mme se nka se tlhalosang ke gore se leng gore ra se dira se bagaetsho se tla tsenya le dipuo tse dingwe tse e leng gore tare ga ra go ipelela dingwaga tse di 60 ngwaga o tang e be le gore re na le boammaaruri ja boipuso je e leng gore re tsaya gore di ba re tshwaraganya re nna seo se le sengwe hela. Sa bobedi se nka se batlang gore ke bue ka lona gape ka sone
e le mo dikganyeng tse di se tsamaelanang le dikgang e re tetse gompieno ke gore re tshwanetse gore re itumelele go boele gore re amogetse bakawana rona ba tileng ba e leng gore ne ba ntse ba dile sentle ko mo tsa metshameko ko ne ba le teng ko Tokyo World Athletics Championships. Mme ebile re tshwanetse gore re tlhaloganye gore se se diragala ka tshwaragano e re ntse re na le one le setšhaba sa Botswana. Yaanong ka re itse gore ka Mantaga re tabo re na le holiday e leng gore letsatsi la boitapoloso gore re go nna re le ditumele re amogele popagano le sekao se se supang re le rona re le Batswana ka tsatsi lona di 29. Ke tshwanetse gore gape ke tlhalose gape gore se e leng gore re kgone gore ithela mo go sone gompieno re le Batswana re tshwaragane se supa ha e le gore ta tswela re ntse re dira botoka go ya ko pele ka tsatsi la di 1 tsa ga October ta utona o ta ba le ko toropong ya Sedibephikwe ko e leng gore o ta bo a neela ba ne le gore ba bereka mo ba nna mo mantung a maene wa kompone ya bine e bitswa ko BCL o ta ba neela mantu bone ba e leng gore ba nna mo mantung ao solohetso e leng gore ya ka le itse gore tona wa meepo mema ya Kwenendo o na re mo boseng ko parlamenteng a araba gore puso e ikela gore anong e reke mantu ya ka palo a 1226 a ta ba neelwa ba ne le gore ba bereka maene wa BCL. Se se supa gore rona re le puso ya lehatshele re batla go ema le ba ne le gore ba bereka mo maeneng wa BCL mme ebile re batla go lwela gore mongwe le mongwe a nne le botshelo jo bo botoka ka go nna le bonno jo bo siameng jo bo ka bogang seriti. Ba gaetsho a re ka tsatsi la di 30 kana ka tsatsi la boipuso re ipelahatse re tsholetse flaga la hatsa la Botswana re itse gore le ha gare ga dikgetho tse di ka hetsa go thoka madi moa wa rona wa popagano lo a go ipela ga o se o leng gore o ka boela ko morago mme ebile re tshwanetse re amogele gore bana ba ntseng ke bua le bone ba e leng gore ke bone ba tabogi ba ntseng ba sa tswa go goroga le bangwe ba tomatso ntse ba goroga matsi a go pele re itumelele se ba se dirileng mme ebile re lemoge ha se e le bokao kana sesupo sa tshwaragano le go nna le boineelo le gore re na setšhaba se e leng gore na le dikakanyo tse di tiileng. Ne ke re ke tseye sebaka se ba gaetsho gore ke leletse malatsi a boikhutso a boipuso a e leng gore a senang dikotsi malatsi a e leng gore a tabo a sireletsegile ta ke tseye sebaka se ke ebile gape re boele ko gara masedi re mo kope gore a nne le rona re etelele pele a tswelele a re sireletse mme ebile a sireletse e seng rona hela le ba e leng gore ke ba masika le ba malapa a rona ra leboga. Good evening, fellow Batswana. Each day on the 30th of September, we pause as one nation to honor the birth of our republic. From the earliest parades to today's vibrant gatherings, our Independence Day is a living reminder of our forebearers' courage and the unity that binds us. It is not merely a holiday, it is the heartbeat of our nationhood, a celebration of our peace, self-determination, and shared progress. For decades, the government has partnered with you to mark this day with cherished music, dance, and pageantry. While these traditions are treasured, our shared responsibility to protect Botswana's future requires us to act with prudence. In view of present fiscal constraints and in faithful discharge of our constitutional duty to safeguard public resources, there will be no central budgetary allocation for official independence festivities this year. This decision is made not out of disregard for our heritage, but out of profound respect for it. True patriotism is measured not by the scale of an event, but by the strength of a nation's stewardship. Therefore, we now call upon the true heart of our independence, the people. We invite ward development committees, community groups, civil society, and private citizens to lead the ward-level celebrations, be it through cleanup campaigns, storytelling for our youth, sports tournaments, or cultural feasts. Let us show that the soul of our republic is stronger than any budget line. This community-led celebration will be enriched by the two significant national achievements that embody the spirit of a progressing Botswana.
First, in a landmark step for cultural inclusion, the President will officially launch indigenous language news bulletins on Radio Botswana and Botswana Television on 29th September 2025. This follows an announcement he made in November 2024 during his maiden quarter meeting in Mahalape, where he directed the Department of Broadcasting Services to start delivering news bulletins in indigenous languages. The initiative begins with Sekalaka, Sekhalagadi, Siyei, and Senaro, popularly known as Sesarwa. It affirms that every language spoken here is a vital strand of our national identity and that access to information in one's mother tongue is a fundamental right of every citizen. The rollout of other national languages will continue in the months leading to our 60th anniversary in September 2026. Secondly, we rejoice in a remarkable sporting triumph that has lifted the flag of Botswana high. In recognition of our men's 4x400-meter relay team winning gold at the Tokyo World Championships and to allow citizens time to prepare for independence, Monday 29th of September 2025 is hereby declared a paid public holiday. Furthermore, the spirit of progress and care for our citizens will be given tangible form the day after our celebration. On the 1st of October 2025 in Silibe Pikwe, the President Advocate Duma Gideon Boko will formalize the handover of former employees of former BCL houses to current occupants who are ex-employees of the company. This initiative provides critical support to the former employees and reflects our government's commitment to upholding affordable housing as a fundamental human right and a cornerstone of dignity. Fellow citizens, as we wear our colors and raise our flag high, let us show that the soul of our republic is stronger than any budget line. May this independence be community-led, multilingual, and inspired by the athletic excellence. It should stand as a testament to the unity, discipline, and creativity of our people. I wish every Motswana a joyful and safe independence celebration. Travel carefully, celebrate responsibly, and may the grace of Almighty God guide and protect you and your loved ones. Thank you. wetso o le molebeledi wa Botswana Television koborolo ko botsheka jwa hatshele o sa tswa go akola molaetsa yo pope yo hapegileng yo tlhololo ka tona Remoeti Mohasa wa ofisi ya Gatautona ka dithulaganyo tsa boipuso le melaetsa e mengwe e aneng a re thobisetsa e tla diragalang mo nakong e khutshwane e le ruri mogolo wa motse Mahago wa bana a re tswelele le dikgang tsa rona. Balemi barui ba meraka le masimo a setlhong ko kgaolong ya Seroe ga Mabesi, Seroe South, jalo ba ikuetse mo pusong gore ba thuse ka go baakanya tsela ya Seroe mokgware gore e nne mo seemong se se nametsang ka e feta mo merekeng le masimo a bone. Ba buile se mo putegong ya tota mo putegong e ne e buisiwa ke mo palamente wa kgaolo re le sedile petswe kwa masimong le meraka ya setlhong bosheng go itse one Sakeng Kapego. Se ke sone seemo sa tsela ya Seroe mokgware e fetang ko merakeng le masimo a tshetlhong e balemi barui ba lefelo le ba tlhalosang gore ka nako e dipula dinang ga ba kgone go tsamaya mo lefelong le ka ntlha mmu a selo kwa tselae mme ba kopa gore bogolo ba agelwe borogo go ka ska ga lekwalano la gore go cancele ntshe dithare tsele di busetse kwa e di ntshe e di tshubele konte gongwe yaanong segolo mo lapo e tirileng wa bobedio o le go gore ga gona ka ga ka papielwang ka teng wa katela wa joina mo gone kholbete gore e re pula ena re kgone go tola bogolo keng borogo jole bo sa joinwe batho ba modimo ja o kediwa ra bona hela go ha re ka tolante ha re na madi a phalape batho ra lwala gompieno re dikgoropa hela le bona re la haya ha ke ta go re re ba akanyeditse ela re kopa ipelegeng gate o hira batho ba le 12 o hira batho ba le 12 o bo bereka kgwedi le nngwe hela nya go le tsana molalo ba bogolo mo ke go sota batho fela mo parlamento a kgaolo ga mmogo le maphata a maleba a puso ba ne ba kgwa balemi barui dikgaba ka dingwadisetso tse di tla tsewang go araba dilelo tsa bo lona barui lona balemi a ise le thoagane rua dikgomo le basimanyana le rua dikgomo le basadi dikgomo a di rui ke mosadi dikgomo a di rui ke mosimanyana ha o le motho wa mme o batla o rua dikgomo nna monna
tsela ya rona ne neng le ngongore ga ka one bon serowe radisele kana serowe mogome go boammaruri re ipoleletse gore kana re dirile schedule sa rona gore re gopa ga 6 mo ngwageng re nnile le go change ga lehatse go tsa puso ye ntšha so ke dingwe tsa dikgwetlho tse di heletseng di re ama re le lephata o ithela ile gore rona re le roads department re lephata le letona le gore le thokana le madi a mantsi ntša e ka go thusa mo dibataneng tsone tse bophokoje bo thwane boeng di ka go thusa malatsi a la o ka tsama kgona go rala dipudi helana di le bo 100 ga o kwa bona ntša la ile lengwe la mogare ga tsone mme mongwe a tsone a seyo ga ngwe a seyo a le ko sorowe mme kana ga ntše e le bogaleile ga mo area-reng ya lolana ga se re thusa mongwe a yone hela le rona mo tikologong mo ya re thusa banni ba re ba solofela fa kopo ya bone e tla arabiwa ka bofefe pele pula ena gape ka ba sa batle go iphitlhela ba lebane le seemo se se tshwanang le sa paka pula e fetileng go itse one Sakeng Botswana Television Masimo le Meraka a Tshetlong. Mokwaledi-mogolo wa lekgotla la ditšhaba re Antonio Guterres a re baeteledipele ba mafatshe ba tshwanetse ba itebaganye jalo le go nonosa kagiso le tirisano mmogo ya mafatshe segolo jang mo nakong ya gompieno tse e leng gore lefatshe le mo sepitleng sa dikgwebo hela tse di kalokalo re Guterres o buile seo ko phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la ditšhaba e simolotseng gompieno Tautona Boko ona le magareng ga botautona ba ba neng ba tseneletse phuthego eo kwa toropong ya New York America. Naivete. It is hard-headed pragmatism. In a world where there's leap borders, isolation is an illusion. No country can stop a pandemic alone. No army can halt rising temperatures. No algorithm can rebuild trust once it is broken. These are global stress tests of our system, our solidarity, and our resolve. I'm convinced we can pass these tests. And we must. Because people everywhere are demanding something better, and we owe them a system worthy of their trust and a future worthy of their dreams. And so we must make the choice, an active choice, to reaffirm the imperative of international law, to reassert the centrality of multilateralism, to reinforce justice and human rights, and to recommit to the principles that gave rise to our organization and to the promise contained in its first words, we the peoples. Morare o mongwe yo bala dikgang ka moso go le mo moso a re mo go seno sebaka re ya go tshameka le Ntebogang Sebetlele. tla go leboga wena kgaitsira ke Benson Phuthego mo tsone tsho nka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Ntebogang Sebetlela batabogi ba setlhopha se se dirileng bontle kwa dikgaisanong sa di World Championships kwa Tokyo Japan ba tlhotse ba gorogile mono ga borone batshameki ba gorogileng tshokologong eno ke letsile Tebogo ba ya Pondori ga mmogo le mokatisi ke bonye modisa Dose Mosimanyane ba baneng ba amogelwa ka loshalaba ke balatedi kwa maimelong a difofane a se seletsa kgama go balalwa le tona wa metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng Tebogo le Ndori yo gapileng sa tsela sa bronze mo lebelong la 400 meters ne ba lo magana le mampudi wa lefatshe wa 400 meters Colin Kibina Tsipi le li Epim go ka fetoga setlhopha sa ntlha sa kgaolo ya Afrika go gapa setele sa gauta mo lebelong la 4x4 relay bontsi jwa batshameki ba neng ba ile kwa dikgaisanong tsa di World Championships ba solofetse go goroga ka la boraro ka nako ya bosupa maitsiboa. I mean, it shows a great improvement over the years and patience from the coaches and believing in an athlete where we can do it slowly but surely and eventually we'll reach that climax where we want to be. And it's just been a build-up for many years. People haven't been seeing it, but it gave us the result that we wanted and we have planned for over the past years because it's a long-term plan that started to really develop 2021 when my seniors got the first Olympic bronze medal, and then we sat down, talked it through, and started to plan it out for me. In the next coming years, this is how we are going to do, and this is what we are going to hope to do. And I'd say it came early for us.
because everything is long-term development. We're looking at something in about 27, 28 towards the Olympics. Challenges are there, and particularly on the issue of as a country, resource-wise, facility-wise, there is an issue that that has been pending for so many years. School sports, hampering development, But what we are doing currently, we are working on everything, and also to ensure that even camping prior to events, remember before Bayako. Go Tokyo, 2 weeks camp. We want to improve that. There more camps. Not only the events, but even at the time they are preparing themselves. Motsore se duela fela ka tselentseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela kgaitsedi yake Benson Phuthago ye mesentle gore ga kolla tsene di go ga kwa pele. Baeteledipele ba mafatshe ba kopana kwa phuthegong ya mokatakata phuthego e kgolo ya lekgotla la ditšhaba kwa New York, America. Ditlhatlhobo tsa makgaolakgang tsa monongwaga 2025 di tla tshwarwa ka ja go rulagantswe. Fa mo go tsa metshameko batabogedi ba setlhopha se se dirileng bontle kwa dikgaisanong tsa di-World Championships kwa Japan ba goroga mono gae. Motsana wa tsona dilekalo ra kwela go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa sa go la moeng le bewa ke mongae a kotle nne kagiso. Ba re se ka lo dumedisa se mo sa lape gompieno le se begelwa ke Obakeng Casper Matak. Re le se re itemogatse